tăng ở đại thì ở quốc sĩ sao bị mà mình ai cũng lấy khi vào quét được lấy pelak por ham tami itu ki nong khoi do ha ma lấy pelak por bonwan ban sngap khandian dia kumba ilong iba ma ba ngi kum ki nong rep hang ni ajala jungi nadu ka por mensuang ila rem tambah ring idang sadin namar belai kade ka jing bam pediang jungi ya kita ki start mai namar ka weru kade bangim pip dia kulung ba jong kane ka campaign kelong bangin wan ajing tip ba nakaliang jong ka government jong ka meklia kala banyara ya kisia ya jong ya kinong rep kan ani te nga pade nga kumbay na ong sar ngawan nga day edio hang ta hablok na pen te punta ngawan menta kasiro ban batay kinjat halor ki scheme ki baka ne ka office agriculture kadon kala ban ajing arab ya pi te kabak ngamut ban suwa banget sedangan kelibar khoj ne pia day nong rep em lo pia rep lo pia don la ka jong pen sama tila rep ko ba ada lah sangkong te kamu sembah pilara sembah ladap ne para sembah ladap ra ne daksara mah te te na porba piapu keti piale kamno pia pu hi da met ne piale por tilar ne bu kali ke por tilar mah bro kha ya dan dan ki bayak wa bro teng teng ki meyo ma namar kap yawai teng teng ha ka jing bun palat kinong rep oto nong aiwai umyo ban ailut di bro deh dan kata kacing ya rumah dia nga nakalya agriculture ngawan ban batayaki ba kadon kan kata ka scheme kabak ki on ka agriculture mechanical and equipments leng ba kan ka scheme kairap ikinong rep ba kumno bakin ay ya ka power tiller kata ha kador ka batat namar beliu kador jong kawai ka power tiller kan siyang kumba arlak tam alay nakaliang ka agriculture pade kala ban ay subsidi kumba sa 4%. Kani ibakwa power tiller namar belay ya subun subun ki aba apply lada yakwa bila ban apply nak ka office jong ka district agriculture ang to long kidon ki kot ki ba pihak ban submit semua lada fikwa jentip alor kataro namar belay ba kidon subun ki kot ki ba pihak ban submit lada fikwa kini ki power tiller dia pila penuan ni office agriculture dan sakito ki mesin ki baya ki bawa kelang ru nomor beliu nomor kaweru kalong ba na i kisem di nomor kilong ngilawan ban apply ka scheme ray Islam ban yo kata kalong nomor beli kabun kinong apply tete kajing lakawan ka scheme kanwan tang arpolai putli ndai kidan sista buat ya kata kawai ke jindar kalong tinggi abet kan kebuan ni kalau smart kan kita naba ndade ba pila biang kot ni ai cuai ki